радуйтеся в небо. Jezus tak przyjdzie, jak wiedzieliście go wstępującego do nieba. Alleluja. Гэтымі словамі з антыфоны на ўваход распачынаем нашу дзелу гэтай святой Eucharystii. Сёння святы касцёл перажывае урачыстасць унебаўшэсця Хрыста. Сёння назіраем, як Христос узыходзіць да неба, і таксама Христос паказвае кожнаму з нас мэту нашага жыцця, што вось кожны з нас, як гэтыя мужы з Галілеі, углядаліся ў неба, таксама і мы павінны углядацца ў неба, ведаючы, што гэта з'яўляецца галоўнай мэтай нашага жыцця. І таксама, каб наш кожны крок, наш кожны чын кіраваў нас да неба. Падчас гэтай святой імшы буду маліцца за святой памяці кільян Мар'яну, Вацлава, Віктара, Ванду і Міхала, просячы, каб добры Бог адарыў іх вечным жыццём у небе. Зараз на пачатку мшы святой прzeprosimy Pana Boga za nasze grzechy i słabości, abyśmy mogli godnie i czystym sercem złożyć to świętą ofiarę. Spowiadam się Bogu, że i Wam, bracia i siostry, że bardzo grzeszyłem myślą, mową, czynieniem i zaniedbaniem. Moja wina, moja łaska wielka wina. Przed Panem Najświętszą Maryją zawsze widzę, wszystkich aniołów świętych i was, bracia i siostry, Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Król nieba, Boże, Wszechmogący, Panie z tego nieba narodzonej, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranu Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przybłagaj nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Panie, Tylko Tyś jest święty, Tylko Tyś jest Panem, Tylko Tyś najważniejszy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym chwalę Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Boże, w niebo wstąpienie Twojego Syna jest wywyższeniem ludzkiej natury. Spraw, abyśmy pełni świętej radości składali Tobie dziękczynienie i utwierdź naszą nadzieję, że my, członkowie mistycznego ciała Chrystusa, połączymy się z Nim w chwale, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Читання книги Дзеяў апосталаў. Першую кнігу я напісаў Тэафіле пра ўсё, што рабіў Езус
і чаму вучыў ад пачатку аж да дня, у які ўзнёсся, даўшы праз Духа Святога загады апосталам, якіх выбраў, ды перад якімі з'явіўся жывым пасля сваёй мукі у шматлікіх доказах на працягу 40 дзён, аб'яўляўся ім і казаў пра Божае валадарства. І калі разам елі, наказываў ім не адыходзіць з Єрусаліма, але чакаць абяцанага айцом, пра што вы чулі ад мяне. Ян хрысціў вадою, а вы будзеце ахрышчаныя праз некалькі дзён Духам Святым. А сабраныя пыталіся ў яго: «Пане, ці не ў гэтым часе ты адбудуеш каралеўства Ізраіля?» Ён жа адказваў ім: «Не вам ведаць часы ці поры, якія Айцец прызначыў сваёй уладай, але прымеце моц Святога Духа, які на вас сыдзе, і будзеце маімі сведкамі ў Єрусаліме і ва ўсей Юдэі, і ў Самарыі, і ажно да краю зямлі». І сказаўшы гэта, ён узнёсся на вачах іхніх, і воблака забрала яго з іхніх вачэй. І калі яны пільна ўзіраліся ў неба, як ён узыходзіў, вось два мужы сталі перад імі у белым адзенні і сказалі: «Мужы галілейскія, чаго стаіце і ўглядаецеся ў неба? Гэта Езус, узяты ад вас на неба, прыйдзе таксама, як вы бачылі яго, калі ён узыходзіў на неба». Гэта Слова Божае. Читання послання святого апостола Павла до Ефесців. Брати, Бог Пана нашого Єсуса Христа, Отець слави, дав вам духа мудрості і відкриття у познанні Його, і просвітлив в очі серця вашого, як ви ведали, у чим надія покликання Ягоного, і якое багаття славної спадщини Ягоної для святих, і яка незмірна велич моці Ягоної у нас, веруючих праз дзеянне магутнай сілы Ягонай, якую Ён выявіў у Христе, калі ўваскрасіў Яго з мёртвых і пасадзіў праваруч сябе на нябёсах, вышэй за усялякае княжанне, і ўладу, і сілу, і панаванне, і за усялякае імя, якое называюць не толькі ў гэтым веку, але і ў будучым. І ўсё пакарыў пад ногі Ягоныя, і паставіў Яго панад усім галавою Касцёла, які ёсць целам Ягоным, паўнатою таго, хто напаўняе ўсё ва ўсім. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, аллилуйя.
Заканчэнне святого Евангелия паводле Матвея. У той час 11 вучняў пайшлі ў Галілею на гару, куды загадаў ім Езус. І калі яго ўбачылі, пакланіліся яму, але некаторыя засумняваліся. Тады Езус наблізіўся да іх і сказаў ім: «Дадзена мне ўсялякая ўлада на небе і на зямлі. Дык ідзіце і навучайце ўсе народы, і хрысціце іх у імя Айца і Сына і Духа Святога. Вучыце іх захоўваць усё, што я загадаў вам. І вось я з вамі ва ўсе дні ажно да сканчэння веку». Гэта слова Пана. Присядьте на хвилинку. Умилованные у Христе Пану, браты и сестры, сегодня переживаем урочистость у небаўшэсця Христа. Як ведаем, смерцю Езуса Христа все не скончылася. Анёл сказал: «Мужи галилейские, что вы стоите и глядите на небо? Езус, які взнёсся ад вас на небо, прыйдзе таким же чынам, як вы бачылі яго узыходзячым на небо». Мужи, про якіх мы сёння чулі у чытанні, жадалі, каб Езус не адышоў, але яны хацелі адразу разам з ім узнесціся да неба. А замест гэтага Бог зноў пасылае іх на зямлю, да іх праблемаў, да іх радасцяў і штодзённых цярпенняў. Бо Езус прыйшоў не для таго, каб вырваць нас са свету, у якім мы жывем, у якім таксама жылі гэтыя мужчыны, не каб пазбавіць іх абавязкаў ці цярпенняў, якія прыносяць жыццё на зямлі. Ён прыйшоў не для таго, каб адразу ўзнесці іх сабою цудоўны, шчаслівы свет. Але ён прыйшоў не для таго, каб у адзін момант, як чарадзейнай палачкай, змяніць чалавечае жыццё. Можа, гэтыя мужы галілейскія спадзяваліся, што Езус хутка і назаўсёды скончыць іх жыццёвыя цяжкасці на зямлі, або што з яго смерцю ўсё скончыцца, каб пачалося штосьці новае, і то такім чынам, як быццам нічога не адбылося. Замест гэтага яны даведваюцца, што Езус жывы, і аднойчы ён вернецца. Але Езус абавязвае людзей, каб яны дзейнічалі, паступалі і жылі такім чынам, як ён паступаў, да таго часу, пакуль ён не вернецца. Езус узносіцца ў неба, таму што цяпер яго вучні будуць жыць так, як ён жыў, рабіць тое, што рабіў ён, і будуць цікавіцца светам у такой ступені, у якой Езус цікавіўся. Чалавецтва не памерла з Езусам і не ўзнеслася разам з ім у неба. Цяпер чалавецтва паклікана жыць такім чынам, як нам паказаў гэта Езус Христус. Калі Езус з'явіўся апосталам, яны ў яго пыталіся: «Не ў гэты час, Пане, аднаўляеш ты валадарства Ізраіля?» Гэтае пытанне выяўляе жаданне і надзею апосталаў,
што Езус у гэты час скончыць з усімі намаганнямі, з болем, з бедамі, горам і смуткам свайго народа. Валадарства Ізраіля, якога яны чакалі, было ў іх уяўленні пэўнай формай раю на зямлі, станам дабрабыту і шчасця, якіх тут на зямлі яны яшчэ ніколі не перажывалі. Вось якой прыкладна была іх месіянская надзея. Воскрослы Езус адказвае: «Калі сыдзе на вас Дух Святы, вы прымеце моц і будзеце мне сведкамі ў Єрусаліме і ва ўсёй Юдэі, і Самарыі, і нават да краю зямлі». Не будзе ніякой чароўнай змены свету. Езус пашле Духа Святога, які дасць яго вучням здольнасць быць сведкамі да самага краю зямлі. Яго небаўшэсце адчыняе этап, калі вучні будуць даваць сведчанні. Вучні павінны будуць ажыўляць у свеце той лад жыцця, які Езус паказваў ім, як магчымы і прыцягальны для кожнага чалавека. Даваць сведчанне аб Езусе Хрысце, моцы Яго Духа, значыць працягваць тое, што чыніў Збаўца, уводзіць у жыццё тыя каштоўнасці і рашэнні, якія ажыццяўляў Ён, працягваць Яго дзейнасць канкрэтным абавязкам у сваім жыцці. Езус узносіцца ў неба, але гэтым Ён не завяршае жыццё на зямлі. Гэтым не завяршаецца і Яго прысутнасць на зямлі, таму што яна працягваецца праз Яго вучняў. І гэты працяг гарантуецца дарам Духа Святога, які служыць сувязю паміж Езусам і Яго вучнямі. Што вы стаіце і глядзіце на неба? Апосталы, можа, жадалі, каб Езус іх перанёс у неба. Яны хацелі збегчы з гэтага сумнага свету, поўнага працы, каб адразу ўзнесціся ў рай. Але Езус прыкуе іх да гэтага свету, да зямлі, да іх паклікання жыць як людзі. Ён дорыць ім Духа, каб яны маглі жыць на зямлі новым чалавечым жыццём, падобным да Яго жыцця. Такім чынам, Езус хоча далей прысутнічаць у свеце і ўсім людзям даваць самога сябе у якасці узору для іх жыцця. Паважаныя браты і сёстры, у вучняў пасля Пасхі яшчэ шмат сумневаў. Некаторыя сумняваліся. Але воскрослы Пан з'яўляецца ім насуперак іх сумненняў і збянтэжанасці і завярае іх у сваім уваскрасенні. І тады яны упэўніваюцца, кажуць: «Пан сапраўды ўваскрос». Сумненні вучняў перанесліся таксама на магчымасць працягваць ажыццяўляць справу Езуса. Як будзе магчыма прынесці свету надзею Езуса і разам з ім жыць. І жыць такім чынам, як жыў Ён. Калі Ён больш не будзе бачны, прысутнічаць сярод іх. Езус з'яўляецца сваім вучням, якія сумняваюцца аб сваім абсалютным панаванні над светам і кажа: «Дадзена мне усялякая ўлада на небе і на зямлі».
Уваскрослы Пан – гэта адзіны Пан усяго свету, неба і зямлі. Моц, улада Езуса не вызваляе вучняў ад таго, што яны павінны рабіць, будучы яго вучнямі. Наадварот, моц Езуса робіць іх здольнымі і пасылае іх у свет, каб стаць яго сведкамі. Задача грамадства Езуса, яго вучняў, павінна ажыццяўляцца 3 канкрэтнымі спосабамі: абвяшчэннем Евангелія, навучаць усе народы, хрышчэннем, хрысціць іх у імя Отца і Сына і Духа Святога, і таксама прыкладам уласнага жыцця. Навучыце іх захоўваць усё, што я наказаў вам. Такім чынам, тут падсумоўваецца ўсё жыццё Касцёла. Касцёл сваім існаваннем, усім тым, у што ён верыць, і ўсім тым, што ён робіць, дае сведчанне аб тым, што жыццё Езуса не завяршылася яго смерцю, але працягваецца у жыцці яго вучняў. У Касцёле і разам з Касцёлам Езус бесперапынна вучыць, пастаянна стварае супольнасць хрышчэння і паказвае шчаслівы і добры шлях, якім мы павінны ісці. Бо на самой справе Касцёл прапаноўвае свету не сябе, а прыносіць яму Езуса. І вось я з вамі ва ўсе дні аж да сканчэння свету. Уваскрослы Пан застаецца і ёсць са сваім Касцёлам, каб штодзённа даваць яму моц, святкаваць памяць аб ім і суцяшаць яго надзеяй, што ён вернецца. І гэта не нейкая магічная надзея, хоць і яна таксама можа стварыць цуды. Гэта запэўнівае, што Езус дзейнічаў у Касцёле і разам з Касцёлам, і што ён ніколі не пакіне яго сіратой. Касцёл радуецца, і ў яго ёсць надзея, што калі Хрыстус вернецца, разам з ім у неба увойдуць і яго вучні. Амен. Teraz wspólnie wyznajmy naszą wiarę, wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony, przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny,
праз Єсуса Христа, який взійшов на небо і сидить, праворучається, с довером представим Богу наши просьбы. Молимся за святый костел, как он мужно обвешал Божию правду и указывал свету вечная коштовность. Тебе просим. Молимся за миссионеров, как они обвешали Христовое избавление всем народам. Тебе просим. Молимся за народи, які переживають конфлікти, каб запанував у їх країнах довгочеканий спокій. Тебе просим. Молимся за тих, хто не розуміє годності людського тіла, каб вони зрозуміли, що воно призначено для уділу у вічному житті. Тебе просим. Молимся за тих, хто пробиває здалек від своєї сім'ї, каб вони лучилися з родними праз молитву і уділу сакраментах. Тебе просим. Молимся за померлих подчас гэтай святой мши, особливо за Кіліан Мар'яну, Вацлава, Віктора, Ванду і Міхала, просячи, каб добрий Бог одарив їх даром неба. Тебе просим. Молимся за нас, удельников гэтай святой мши, каб надея на вечное жыццё заохвочивала нас до сумленного виконання наших штоденных обовязков. Тебе просим. Боже, выслухай наши просьбы, учини, каб мы про справедливое жыццё на землі досягнули вечного життя з Христом, у небовшесті якого сьогодні святкуєм, який з тобою живе і володарить праз усе веки вечные. Мудріться, аби моя і ваша офяра шия упокоїться всех могонців. Пане наш Боже, покорні складами ця офяра в урочистость небостомпіння Твоєго Сина, Всесвято вимяне, дарув уділь нам ласки, абись ми ціле життя керували по небу через Христуса, Пана нашего. Пан з вами. Ура серця. Деньки складаймо Пану Богу нашему. За правдогодне, то и справедливо, слушно и избавенно, абысь мы завше и všędzie Тобе складали день к czynieniu. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, On po swoim zmartwychwstaniu jawnie się ukazał wszystkim swoim uczniom i na ich oczach
поднялся до неба, aby dać nam udział w swoim bóstwie. Dlatego pełnię łask paschalnych, raduje się wszystkie ludy na całej ziemi, również chór aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełny studni prosta i ziemi chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskim. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień, w którym nasz Pan, Twój Syn jednorodzony, wyniesie do chwały po Twojej prawicy, zjednoczony z sobą ludzką naturę. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, złamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał miłości, razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym. Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostolami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święty imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i oddasz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Pana Duch Boży, który gładzi grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Pana Duch Boży, który gładzi grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Pana Duch Boży, który gładzi grzechy świata, podasz nas pokoju. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, a jak powiedz Jego słowa, a będzie uzdrowiona dusza moja. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, który z jedyny prawdziwy. Wierzę w to, co wiara może, te słowa mieć nie może. Ufam Tobie, Boże wierny, wszechmogący miłosierny.
ziemi kosztować Bożych darów. Zbudź w nas pragnienie nieba, gdzie Chrystus jako pierwszy z ludzi przybywa z Tobą, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, człowieka zwierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, prosić intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Дякую вам за дар спільної молитви подчас гэтай святой Євхаристи. І цяпер на сённяшні вечір з вірою прийміце Божие благословення. Пан з вами!